odigrati jednu hrabru, dobru utakmicu. Ovo je postava Ajaxa. Hildenfeld, Čale lijevo, eto desno, Vukojević i pokrivač usred. Još jednom lopta za Mandžukića. To nije bilo loše i vratnica Tadić sigurno. Luka Modrić u kaznenom prostoru i otišlo je pored vrata. Kakva prilika sada, Josip Tadić postavio je glavu, to je 13. minuta utakmice, odličan prodor, probio se ovdje Mandžukić, nažalost vratnica je zaustavila taj udarac Tadića. Huntelaara, puno prostora sada ostavljeno za Huntelaara i srećom Hildenfeld je Luku Modrića, Modrić, prošao je dvojicu Samir i odličan udarac pokrivača, ima finu lijevu nogu Nikola Pokrivač. Dobar ubačaj, ostaje 0:0, ali pogledajmo još jednom, ima sjajnu lijevu nogu Nikola Pokrivač, šteta je što to češće ne koristi, opalio je dobivača. Može li sada Mandžukić doći do te lopte? Može Mandžukić u kaznenom prostoru. I 11-terac je za Dinamo. 11-terac suđen za Dinamo. Tamo je Van der Wiel srušio Mandžukića. Kazneni udarac za Dinamo. Mark Klettenburg bio je blizu i odmah istog trenutka pokazao na bijelu točku. Dinamo vodi 1:0 na Amsterdam areni. Strijelac je Luka Modrić. Mirno, sigurno, precizno pogodak za Dinamo Luke Modrića i sada je stvar izjednačena. Rezultat u Maksimiru i ovdje u Amsterdamu trenutno je 1:1. 34. minuta, 1:0 za Dinamo. Luka Modrić i evo cijenjeni gledat je izveo slobodni udarac. Modrić. Udarac Modrića brani Stekelenburg. Evo sada opasnosti. Suarez, Koh je to branio. Koh je uspio. Koha, to je 43. minuta. Pogledajmo još jednom. Hildenfeld nije mogao zaustaviti i onda je zaustavio su. Dobro se za sada brani Dinamo. Samir odnosi loptu za trenutak samo. Emanuelson. Udarac Emanuelsona i otišlo je preko vrata. 69. je minuta na Amsterdam areni. Još jednom taj pokušaj Emanuelsona, neugodan, ali Koh je vidio tu loptu, pratio, a da vidimo sada promjena u Dinamovoj momčadi za Urbija Emanuelsona. Suarez i Koh brani fantastično. Novi udarac Suareza, to je 74. minuta. Namješta si Suarez na desnu nogu. Koh je još jednom ušao pravovremeno udarac i zaustavio taj pokušaj. Ali odmah brzo se gubi lopta. Romedal. Evo sada prilike i Koh još jednom fantastično intervenira i brani. Tamo je Gabri. I evo sada u zaleđu je Huntelaar, podigao je zastavicu Mike Mularki i zaustavljen je i ovaj napad, ali još jednom pogledajte kako je u pravom trenutku krenuo Mandžukić. Lijepo petom Modrić u kazneni prostor, Luka Modrić u kaznenom prostoru, Stekelenburg je obranio, ali fantastična akcija Luke Modrića. 88. minuta, super akcija Luke Modrića. Pogledajmo još jednom kako je nadmudrio prvo Stama, onda Delorža i na 0. Dinamo je uspio u 90 minuta biti bolji ovdje u Amsterdamu.
I kako je sada to otišlo pored vrata, išao je prvo Schildenfeld, pa onda utrčao Dino Drpić. Pogledajmo još jednom, Drpić nije uspio dobro pogoditi, iako je bio na Ogararu. Nema zaleđa Mikića, dobra lopta u sredinu, Mandžukić i gol! Gol, gol, gol! Gol! Mandžukić, Dinamo vodi 2-1 na Amsterdam Areni. Dinamo vodi 2-0, oprostite, ali ukupno 2-1. Lopta za Mikića, izvrsno se izvukao Mandžukić i pogađa glavom za 2-0 Dinama ovdje u Amsterdamu. To je 94. minuta. Modri imaju golemu prednost. Mikić ubačaj i Mandžukić zabija. Modrić, Gela, Ogararu ispred njega. Gela, odlična lopta u sredinu. Mandžukić, Mandžukić i evo ga, 3! Sad je gotovo! Sad je gotovo! To ne može stići ni Ajax! 3-0 Dinama na Amsterdam Areni! Dinamo će igrati Ligu UEFA! Mario Mandžukić još jednom! Gela je ubacio, pogledajmo još jednom tu akciju. Prošlo je do Mandžukića i kontrakut, ne može ništa Stekelenburg. Ajax na koljenima, Dinamo u Europi ove jeseni. Modrić i opet tu dobro je probao Mandžukić. Modrić u kazneni prostor i 11-terac mora biti. Ba ne, pa to je sada je Mark Clattenburg progledao kroz prste Ajaxu. Pogledajmo još jednom. Ovdje je čisti 11-terac. Ovo je čisto ko suza. To nema govora, ali nije valjda htio potpuno dotući Nizozemce. Englez, taman sam ga pohvalio, ali pokrivač. Pokrivači bit će još jedan udarac iz kuta. Ajax je poput drogiranog boksača, nemoćan uopće se pomaknuti njegovi. Emanuelson. Ogararu je ovdje tražio loptu, ali... I evo pogotka, sada jedan zalutali metak, opalio je Ogararu, ušla je lopta tamo točno na noge, čini mi se, Huntelaru. Pogledajmo još jednom Ogararu. I da, Huntelar je uspio zabiti u 102. minuti. Sada Dinamo vodi 3-1 ovdje na Amsterdam Areni. Luis Suarez pored vrata, ali Urzaiz. Koch brani njega. Eto u skoku ponovo Suarez brani Georg Koch. Nije hvatao, boksao. Čekamo zvižduk Marka Clattenburga i potvrdu da ćemo pratiti Dinamo i dalje. Evo pogotka, ali sve je to kasno. Zabio je još jednom nepotrebno, još jedna nepotrebna neopreznost. Huntelar je dodao još jedan pogodak, ali prekasno, puno prekasno. Dinamova klupa i gotovo! Ajax na koljenima, Dinamo u Europi, Henk ten Kate, što se nas tiče može i u Chelsea, ali veliki i moćni Ajax neće u Ligu UEFA. U Ligu UEFA ide zagrebački Dinamo. Velika nogometna večer. Dinamo je uspio baciti
Ajax na koljena. U gostima ove sezone Dinamo je pobjedio samo Domžale u onom drugom pretkolu 2-1, pa nakon toga nisu uspjeli, iako su bili mnogo bolji modri od Werdera, ali sada pada i Jap Stam i njegov Ajax i Dinamo ide u ligu UEFA. Veličanstvena noć u Amsterdamu za jedan od trenutaka te modre povijesti koji će se sasvim sigurno još dugo pamtiti. U 34. minuti Luka Modrić